sveta. No a my si povedzme, kto postúpil do finále. Stanislav Kočiš, Barbara Vadovičová, Slovensko, Vjačeslav Chlopkov, Jelena Rukosujevová z Ruska, Oleg Kustov, Irina Tretiaková z Ruska, Andrej Bardanov s Dinarou Bedretinovou, takisto z Ruska, Andreas Wolf, Beate Wolfová z Nemecka, Petr Kordáč, Zuzana Kordáčová, Česká republika, Daniel Imont, Natalia Imontová z Francúzska. A my sa pozeráme na našich zástupcov. They've done so many times before, and it's on the end of August. So nothing keep forgetting you, don't love me no more. Keep forgetting you, no more. Forgetting all those heartbreaking nights and those heartbreaking dreams. Tanečnú zostavu máme za sebou, trvala 1 minútu.